Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke uma kuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sikubekele-ke nje ama-transfer umazi akhona-ke kwi-Betway Premiership-ke ey'ngena njengamanje zithi-ke umdlali wasesiswini weMamelodi Sundowns uThemba Zwane usefake isicelo-ke kwi-management yayo-ke iMamelodi Sundowns ukuthi-ke imkhulule akwazi ukuthi-ke athole iqembu la azokwazi ukuthi-ke adlale khona, ngoba uyabona ukuthi-ke ngathi akekho mnandi kuyena-ke ucoach laphayana-ke uKhadoso. Impela-ke kuthiwa i-Orlando Pirates ilona qembu-ke njengamanje eselikhombise ukuba nentshisekelo yokuthi-ke lisayine laphayana-ke uThemba Zwane-ke from iMamelodi Sundowns. Impela-ke uThemba Zwane singase simbone-ke eshiya kwiMamelodi Sundowns eyojoyina-ke yona i-Orlando Pirates-ke. Like ividiyo ku-subscribe kuyona-ke i-channel, mina nawe ahlangabezane kwividiyo elandelayo. Nisale kahle.